smo pre par godina krenuli da organizujemo ovaj Beogradski festival magije. Prvi je bio dosta dobar, drugi još bolji, treći naravno najbolji i tako dalje. Mi grabimo i nadamo se da ćemo jedne godine za jedno 10. i 15. festival da budemo kao naši prijatelji iz Bugarskog Gabrovo što su organizovali.